Members of the public and representatives of various organizations had come out to make known their grievances against the rise in fuel prices in Meghalaya, which has affected one and all. Celebration kat bangim poi pat solution mar kadau ha pat clear ngangai po pai ba hi keleng ka celah hi brokoi undon kata kacing angut banyo ing ki ki ban pede dau pan arnio yang i kamenta bat khamtam kalawai ni pe jo boundary ru sa teng ni pe ja ILP sa teng ni pe ja separation of Asaman Meghalaya Kadaru sa teng pe menta ki warna ki kam dan tadi konsultansi nasabah kat baklet no pat ban konsul ye ki taksi di konsultansi wara nasabah manang pendiang kapasiti cenuriano ngin hapsei madang tiyangi ru mentai madok pasok ye kinang sangyaw kinang sangat ladang ingi penkia benar bai kali ngani thu ye pi labon ki kenon sen khamajar kateng ki belami ban persya kia bedak senang menangani pemik kot kubur ngani thu ye pi atau ladang ki kenon sen balik persya tadi lima tak ada atau dan ayu halendat hak jing sisa nak kelang zongi kum kami kelia joint action committee ngiang yang sarkar penhiar dah mador ya kaum peniang Henry ka sarkar ka terwa met di artengka ka terwa met yangi kinangnya kali tangar tengka ban penhiar hatol ada bihon pi ka sarkar mangakentui ki pata nang sangi di kelisau ada kamai kali ki tangar tengka hatol mati kidon baka jela jungi gede kata jela ka belasang syar ndegi mafia tela ga mangi ngidang ya elat ya kum gene gejai sarkar klempet kan sal poi ka porba ya ke jela jungi ru musa sansyar lagi mafia menta kalaya cinta dan nak yang jungi ngipa ka kubor sarkar bas ngobha penbek no mardor lada phimla ban penbek nyem ban se ban chim de kita ki sinjam ki ba kham tung e wat ban mi su ya madan ban pakhang sulo bagna na ong natu ka tu kapor ka basdang nomor ngal wa ka ay ngawat mo ay kini kita kilamsaw tempat ucap khapalan mentang ini taksi bawa jalur mentang jalur suki gajah bakini orang semua salong patana yang manya kaisau hagoy kasi lada kita itang kita driver kin hapan wani ban mani banya akni tukal taksi Mana kebenaran ini kembang kalau maintenance plan itu, itu baru berikan kam slapsa. Markadai kijing sisya kata, nadu kalai tarik marsen sedang hi ya kani yang langsung tu ba kijing kamdai tang da benda kata kinungnya taksi lani jong kisumo kino rugi kali kamai ki boper wat ubri ubum don ubadan kakali la jong ru udon hi kijing kata nomor kijing ki udor ko umpenyang bat ki marba meru kinang ya terter dina kali yang jungi kum kaseng nong iwan ke jing kersan para seng bangi kersan no benta kata kam penong ban yakun politics lani bangi kersan yang nungi kersan baik no benta upaj ba uduk usuk kum ba ka sarkar ka ibeng mono besna sarkar undai upaj ba